Niguo gutigira thirikari ni yathondeka mawira kuri mbeũ njithi, ministry ya mbeũ njithi na mibango ya mwanya no ithiite na mbere na kuruguria mitaratara ya mbeũ njithi thiini wa kaunti ngurani guku bururi-ini. Mwena wa Naikuru, minister ucio ni aruguritie mubango wa mbeũ njithi kuria makiria ma andu ethi 3,000 merigirwo kugunika na mubango ucio. Minister ucio ni atetirithitie ati kuna uyu ni mubango tu ihinda inini na kumuria methe meke ya biacara nigetha kuigithia kigina kiu. And the youth who have been touched by this program wako na ndoto, wako na maono, wako na vision. Kwa vile wakati tumeingia na pilot, wameweza kusave pesa na wameweza kupata pesa pia ambao wanatumia day to day until we had to suspend the programs kwa sababu ambazo nyinyi wenyewe mnajua. Nerutire mbeũ njithi mukana gwithema kuhuthira mbeca icio na njira iria itagiriire. Tusipokuwa watu ambao tuko na umakini wa kusave ile pesa ambayo inatakiwa iwe saved na tuinvest ile pesa kwa miradi ambayo itakuwa sustainable, itakuwa ile kazi tumefanya na hii iko karibu na ile mambo tumeona pale nyuma, siku za nyuma. Ni amahete mwihoko ati muigana wa ciringi milioni 140 iria mahithitie thiini wa sako ya ikereka ria mbere ciri moko-ini mega. O muyuthi ni erigagirwo kuruta kigene gia ciringi 142 o muthenya kuri sako iyo iria irigirirwo kwanja kuruta wira ihinda ria mieri 6 yukite. Mutaratara ucio ni unyititwo mbaru ni ambunge a Naikuru ya ithũĩro na irathĩro aria marekinyite hindi ya kigururio kiu. Thiini wa sub county cia Naikuru ya irathĩro na ithũĩro, mbeũ njithi ni ingirite unyui-ini na uhuthiri wa dawa cia kulevya na mutaratara ucio ni irigirwo kumarahura. Ngiribotire Inooro TV, njitagwo Simon Macharia.